Imikino yo gushaka igikombe cy'isi ikomeje kuba World Cup qualifiers, dore ko ari imikino ikomeje kuba ndetse abenshi bakemeza yuko ama ekipe cyangwa se amwe mu makipe azabasha kuvamo azaba yabikoreye. Tugiye kuza tukubwira ku mukino waraye ubaye wa ekipe ya Nigeria ndetse na ekipe y'igihugu ya Gabon, dore ko ari umukino abenshi bemezaga yuko ari umukino w'ishiraniro. Ikipe y'igihugu ya Gabon yaje yakaniye ndetse na ekipe y'igihugu ya Nigeria nayo yaje yakaniye, ariko magingo aya ngaya byaje kurangira umukino ubonye nyirawo. Tuje kuza tukubwira ku mukinnyi Victor Osimhen ukomeje kwandikwaho na bimwe mu binyamakuru bikomeye ku isi, bivuga biti Victor Osimhen yarakwiye kuba ari muri Premier League mu Bwongereza. Angaha ni ibinyamakuru bikomeye ku isi harimo The Sun ndetse n'ibindi bigenda bigaruka kuri iyi nkuru. Victor Osimhen akaba yaraye ahetse ekipe y'igihugu cye cya Nigeria, aho batsinze ibitego 4-1 cya Gabon. Victor Osimhen akabasha gutsindamo ibitego 2 wenyine, igitego cyo ku munota w'110 ndetse n'igitego yatsinze ku munota w'112. Ahangaha byari mu minota y'inyongera. Abantu benshi bakavuga bati umukino wari ukomeye kuko ikipe ya Nigeria yabanje gutsinda igitego ndetse Gabon iracyishyura mu minota y'inyongera. Rero Victor Osimhen yaje kwerekana yuko ari rutahizamu udashidikanywaho, dore yuko uretse kubivuga cyangwa se kumuvuga abenshi bemeza yuko uyu mugabo ngo imbere y'izamu ntagajenjeka, ikindi ngo iyo ageze imbere y'izamu abazamu benshi bamubonamo igikoko. Victor Osimhen yaje gutsinda ibitego 2 ndetse biza kurangira iyi ekipe ya Super Eagles itsinze ibitego 4-1. Rero abakinnyi cyangwa se abo bakinana bakomeje kugenda bamushimira hamwe n'abayobozi ba ekipe muri rusange ndetse n'abafana ba Super Eagles. Ahangaha haturutse yuko umukino utegerejwe karundura n'umukino uzahuza Super Eagles cyangwa se Nigeria ndetse na ekipe ya DRC. Ahangaha nimvuga DRC wumve Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umukino uteganyijwe ku cyumweru kubera yuko DRC yaraye itsinze igihugu cya Cameroon igitego 1-0. Ngira ngo ni imikino abenshi bakomeje kuvuga bati Cameroon n'ubu ngo birongeye ibihombeyemo, ati kubera amwe mu matiko avugwa mu ishyamba ry'umupira w'amaguru muri Cameroon, ati dore yuko hagenda havugwamo ibintu byinshi bidasobanutse, ati byaba byabaye intandaro yo kuba ikipe y'igihugu yabo itabasha kwitwara neza. Abantu benshi rero bakaba bategereje kumenya niba igihugu cya Nigeria kiziyongera ku bindi bihugu byamaje kubona itike y'igikombe cy'isi. Victor Osimhen yigize kuvuga ati nta kintu na kimwe twaba dukora, ati ntabo twaba turi bo, yewe n'amakipe dukinira ntago yaba akomeye ahubwo yaba arasanzwe mu gihe twaba tubuze itike y'igikombe cy'isi. Ati ntago kuvuga ati cyangwa se kuba turi abastar ntacyo bimaze, ati mu gihe tutabona igikombe cy'isi. Aya ngaya ni amagambo yigize gutangaza ndetse abenshi bagenda bayibazaho ibintu byinshi. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Taratibu World, mu gace twiza Taratibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru agenda acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, duhuriye muri comment.